7 je moj srećan broj. 7. sam rođena. 7 godina je od kad sam ostvario san. 7 godina je od nezavisnosti moje domovine. Ovo je Crna Gora, naš dom. Ovo je Crna Gora bez alternative. Crnogorska kulturna mreža vas poziva na veličanstvenu proslavu 21. maja. Prijestolnica Cetinje, Studentski trg, 20 ura. Proslavimo našu nezavisnost. I pružimo ruke svima. I drugačijima. I većima, i manjima. I boljima, i gorima. I budimo ono što jesmo. U zemlji koja je naša. Da je vječna Crna Gora. Povodom 21. maja Dana nezavisnosti MVO Crnogorska kulturna mreža, koja svog osnivanja njeguje crnogorsku tradiciju, na Cetinju od 20 sati organizovat će proslavu pod sloganom da je vječna Crna Gora. Sa nama u studiju Aleksandar Damjanović, predsjednik te nevladine organizacije. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našli, pozdrav gledalcima vaše televizije i hvala vam na pozivu. Tradicija se nastavlja da premijerno svaki naš novi projekat prvo najavljamo na vašoj televiziji pa na ostalim medijima. Evo, kao što sam rekao, dakle, 7 godina od obnove nezavisnosti naše države, a godišnjica daje motiv, naravno, i obavezu da taj datum u našoj istoriji bude obilježen na što bolji ili, da kažem, adekvatniji način. Upravo tako kao što ste rekli, ove godine se navršava 7 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, od ostvarenja sna 88 naših časnih generacija predaka, jer nije dovoljno da što smo stekli državu, moramo se truditi da izgrađujemo, da njene temelje učinimo vječnim. Tako da ovo je najveći događaj koji se održava u jednoj godini u Crnoj Gori. Mislimo da treba raditi na izgrađivanju nacionalnog identiteta, iz tog razloga svake godine se trudimo da na što bolji i što kvalitetniji način organizujemo proslavu 21. maja. Dakle, evo, vidjeli smo ovaj promotivni spot, vidjeli smo i ko nastupa, ali nije zgore da još jednom ponovimo. Pa, ove godine smo se potrudili kao i prethodne godine, kao i što ćemo se u budućnosti truditi da šansu više damo mladim, manje afirmisanim muzičarima, mada tu su i neki stari prekaljeni vukovi iz crnogorske muzičke scene kao što su Branka Šćepanović, zatim Zoran Kalezić, zatim naš Perper. Šansu smo dali mladom Cetinjaninu Darku Martinoviću koji će održati koncert, zatim tu će nastupiti učesnici Leta ka zvijezdama, zatim nastupit će Bane Nedović, Srećko Savović, Maida Muratović, Nemanja Marajević i drugi. Da li je bilo teško finansijski organizovati ovakvu manifestaciju? Pa, moram da vam kažem, kako godine prolaze, sve manje i manje dobijamo podršku kako biznis partnera, tako i države, ali trudit ćemo se koliko nam to mogućnosti naše budu dozvoljavali. I ove godine, kao što smo i ranije najavili, smo morali da se kreditno zadužimo da bismo organizovali proslavu 21. maja. U sklopu ove proslave ćemo sprovoditi akciju Crna Gora naš dom, koja će imati za cilj da ukaže svim građanima Crne Gore, bez obzira kako su glasali, i onima koji misle drugačije, bez obzira, znači kako su glasali 2006. godine, bez obzira da li se krste, klanjaju, koje su boje kože, znači da apelujemo na njih da ne slušaju svoje političke lidere i da apelujemo na njih da se okrenu u Crnoj Gori, da im je Crna Gora jedna jedina država, da mi bliže države nemamo, moramo ujediniti se da bismo je izgrađivali da bude ljepša i bolja. Da iskoristimo ovu priliku da podsjetimo sve naše gledalce da ste krajem februara organizovali manifestaciju Crnogorski Oskar, koja dakle okupila sve eminentne crnogorske ličnosti. Pa tako je, znači Crnogorski Oskar je jedna manifestacija koja nagrađuje sve ono što se desi u jednoj kalendarskoj godini. Ove godine smo organizovali to dosta, da kažem, korektno u hotelu Splendid. Bila je dosta posjećena manifestacija, veći broj dobitnika se odazvao, bilo i oni koji zbog unaprijed preuzetih obaveza nisu bili u prilici da lično prisustvuju svečanoj ceremoniji. Cilj Crnogorskog Oskara je da bude dobar reper mladima, da se i oni jednog dana nađu na svečanoj sceni gdje će se svečano uručivati priznanja.
Vaša organizacija s radom je počela 2009. a za relativno kratko vrijeme ste organizovali značajan broj manifestacija, akcija. Pa, naša osnovna misija kada smo osnovali Crnogorsku kulturnu mrežu je bila edukacija građana i edukacija mladih na poštovanje države i državnih simbola. Smatrali smo da se 21. maj obilježava na pravi način, stoga smo odlučili da organizujemo ove proslave za narod, jer mi u Crnogorskoj kulturnoj mreži smatramo da protokolarni prijemi nijesu dovoljni da bi se obilježio na kvalitetan način jedan značajan datum kao što je 21. maj. Smatramo da svaki građanin ima pravo da osjeti slast veselja kojem je povod država. Jedan od vaših ciljeva je naravno i razmjena kulturnih iskustava sa državama regiona. Pa tako je, ove godine ćemo 13. jula u Srbiji, tačnije u Lovćencu, organizovati proslavu 13. jula u partnerstvu sa lokalnom zajednicom i bit će to jedan dobar događaj na kojem ćemo prezentovati ljudima koji žive u Srbiji kulturu Crne Gore. Tako. Za kraj ovog razgovora svakako vas moram pitati šta je to što vas očekuje nakon ove manifestacije, kako su dalje planovi? Nakon ove manifestacije, pošto smo mi prepoznatljivi da uvijek se zalažemo da se pruži šansa mladim ljudima, da se mladi ljudi dokažu na visokim državnim funkcijama i na rukovodećim mjestima, pokušat ćemo kroz razne akcije dokažemo na problem zapostavljenosti mladih. Eto, u Nikšiću smo, gostujući na vašoj televiziji, smo ukazivali mnogo puta na to da se u rad lokalne samouprave mora uključiti više mladih i za nas u Crnogorskoj kulturnoj mreži je ohrabrujuća izjava novog predsjednika opštine gospodina Grbovića, koji je rekao da će se zalagati da se uradi nova sistematizacija reforme radnih mjesta i da će se potruditi da se mladima da više šanse. Nadamo se da će tako biti, jer mladi ljudi su budućnost kako ovog grada, tako Crne Gore. Oni su donosioci veoma važnih odluka za jednu državu. Svaka država počiva na mladima. Prošle generacije su čuvari svoga doba, mi smo čuvari našeg doba, a buduće generacije su čuvari i našeg i budućeg doba. Svakako. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program i naravno puno sreće u daljem radu. Hvala i vama, hvala vam na podršci koju dajete emisiji Crnogorske kulturne mreže. Zbog velike gledanosti vaše televizije iskoristit ću priliku da pozovem sve naše sugrađane da 21. maja dođu na Cetinje, da se zajednički proveselimo rođendanu naše domovine Crne Gore.